sin vivere tot versus sin quest mon e vo cristian e vo che soli fos pliden tua abbandonada da tutto solma stessa morti abbandon e ti trasforma si avvertir sul corazon Viver senza te. Con questo schlager sur Silvana guadagnà il Furbaz avant 36 anni co prima ed unica gruppa romancia la preselezione svizzera per l'Eurovision Song Contest e podies presentare il finale a Lausanne. Benvenuti als contrasts. Quest'anno è la fevre per la concorrenza da composizione derce alta in Svizzera, noi nel paese ospitante. Quando grandes c'è le chances della candidata svizzera attuale sono, sta a mu le steiles. Ils Furbats eran placciats da lur temp sun la modesta treiderabla plazza. Li stessa dat lur performance un stumpel enorm a lur carriera musicala. Ma ce fan ils Furbats oz ed insömgen els a moduna del ESC? Jürgen Gauci ha visitato due dels Furbats per Chatterora quai. Nus essen im viadi virs Sachseln el Cantun sur Silvania. Grazie, de mai che tutto un po' sesh. Lasciamo celebrare nos discos sentianos. Lau habitesce Marie-Louise Wert, la cantadura e pianista dels Furbats. Actualmein ha ella gest pubblicau in una nova single col titel Salta cumai. Salta cumai Lodau tertuna quella canzone che quel kinsen conosce da Marie-Louise Wert. Pisferic e lyric. Chi sa se quel fosse in toc per l'Eurovision Song Contest? Boah, da Kobo, also die sind so mehr in dich zu gewinnen, a tot Platz. Da ist schon tot ju Platz. Also skurril, tocca bene, fett bene. In se schon feinst du es forse schon un tic drammatizzare, arrangiare, forse un tic più cinque l'occurrenza, oder? Fleda. L'Eurovision Song Contest è un buona fine mire da Marie-Louise Wert. Per suenter in niev albums in fin de jon ni primavera 26. La single Salta cumai deve essere parte quel. Come si io con l'Eurovision Song Contest che liuk beim prest interessesce quella concorrenza in Somonella? Da go. Se gira Frank, quei amblides di mai, cui ven plumsiu macni, cioè ven con quella causa, ja, ven io bolog de quei, stolmerei, da interessesce mai. C'hai lu? Tot, minchon, se sviluppește o col mon se mova. Se nu va un tic tristesse, si va un tic mal col mon, col cristians, sai in una certa melancolia, in una tragica enorme, uon quetio che si zun canzuns spertes, also se sveda conta sur della sauna, el hula hop, ne in Spagna ha una melancolia, io ho il sentimento che risplende il momento. A cui è interessante, se è minchia un altro. Ora? Nus vain visitau si mustenza con Furbats, Ursin de Funz. Ella in dels omens che de pilanciata part della gruppa. Ella proponiu de sunar da compagnia. La canzun che stat all'anciata del temps che els Furbats eren part dell'Eurovision Song Contest. Vieni da tadina quella preselezione per noi è quella in biala storia in circa gli anni 87 diventava il tiarz e la selezione svizzera di Lugano lo sventria Morsch diventava il secondo perché la Céline Dion era in tribuna per noi allora ai lezze lo venite col
Codins col finale in Svizzera, a nus ven lu laus viu cantar viver senza te. Cioè che sto di qui in stau in svilup de pass per pass, ves bu su i meier ins betrai. Un success unic pels Furbats. Rappresentar la Svizzera avon in publicum schigrond con l'Europa. Caz ti bude da un feine geinem prova. Culs Furbats hai bu propi se imaginaber. Se io ves un dedina ga, mas io schi natural sco possibel. Io ves us al sentiment sco Furbats ves ins moine chance de esser komplett auter che cels. Oz ai l'Eurovision Song Contest in spectakel della superlativa e schon fetg auter che von 36 ans, culs Furbats erans in tribuna. De nos temps mavi per la composizione. Semplicemente in premi de composizione. Bo de resti, bo de complot kins vezza, bo de consels kins vende fa, ma in sulet la composizione. Welcome to the Eurovision Song Contest. Malgrad tutte le medallas, ursin de funds vese e parallelas. La prestazione della voce, allora stanno schon di Ozel di ai fantastiche, ja, kann fantastisches voce. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code, whoa, like ammonite. I just gave it some time. Now I found paradise. I broke the code, whoa, yeah. Con il song spectacular The Code ha guadagnato un passato Nemo. Ed in un sfraccio era il musicista de Biel in tutte le boccas. Il ESC fungesce come motor per carriere musicali ed era il Furbats han profittato avant 36 anni della loro comparsa all'ESC. Ed è la storia di un successo enorme. Karinka Mattias ha realizzato nel 2009 un contrasto che desidera il fenomeno Furbats. Non mi sa un excerpt. Il meglier forse grat con encever la storia della Bialenciata. La claustra de Musté intorno al 1983. Che ha una gruppa de giovens scoviert lor passion pil cant ad enciete da concerts en Austrias a hotels dil Vic. A lu vegn ella. Marie-Louise Vert fa impressiun als gimnasiasts. Ne vende dus e il plaz dils mats, davos il clavazin e la seconda reccia. Quella formazione surprende il nome Furbats, ad ha un nome, aber mo a Musté a contorn. Tot surura se mida quei. Quei Giuseppe Giovannin de Curtins, ha dato il primo grande tausch alla carriera dels Furbats. A 1986 ho fatto un battaporta live de Surin culs Furbats, quella prima che els han cantau el radio. Allora noi abbiamo una registrazione, e per quella registrazione sono istruttori in quella gruppa di lavoro del concorso, quella gruppa dell'SRG, noi che era l'elenco member, avevo presentato con i miei colleghi, adesso hanno detto bene, als Ramonsch andave in plaz el final Svizzer. Per la prima gada hanno ils Furbats cagiun d'abbandonare le tribune sur Silvanes e se miserà con altre gruppe. Tutto quei grazie alla radio Romansch. Io credo che quello vuol fare con la filosofia che noi abbiamo venduto a Radio Ramonsch. Noi dobbiamo essere presenti dappertutto, in tutte le domene del canto e della musica, sempre in cau Svizzer. Chors, musica strumentale, fiestas federales, noi dobbiamo essere della musica del rock, e in tec presenti dels cantautors erano presenti con Linard Berdil, con Alexia Marcus, e la musica de Piglielsch, la musica del Schlager, là avevano buon proprio pai per quella buonosa musica lì. Devi Arturo Casanova Pibaul, ideva als Jörgs de Domet, che hanno col Schlager Ramonsch. Quella continuazione doveva essere data perché noi abbiamo successo.
stanno si in Palancau Svizzera, ma per noi Romonge era quente pigni. Ancora als frubats la mera formazione lu, quera super, buona qualità, viv, fresh, che la grande dame davanti con sei avusci te rocchiga, ad als treis lu, als stu ministranz de vostirca, für un background, si che fe simpatic. I Gertegia, ils furbazza presenta nel 1987 al final svizzer del concours Eurovision de la chanson. Con lur canzun da compagnia, con t-shirts del ABM, a sco absoluts noviz in Palancau Nacional, vignan els dir lur in prima prova, tiarz, quei che è una grande sorpresa. In non pli tard statan els puspei sil Medem Palancau, con infurbats pli pauc alla canzun Sentiments. Quella gada vengono ils furbats seconds. Els volen denton esser il pisi sums il podest e deciden de impruai in a tiarza a davosa gada. La sensazione. Ils furbats guadagnan il final svizzer con la canzun Viver senza te. Il biglietto per la concorrenza internazionale del concours Eurovision de la chanson. Ad un mim plum en ils furbats en conoscenza. Dus mens pli tard en ils furbats inin dils pli importants palancaus de quei temps, al concours Eurovision de la chanson. E l'intera Europa miren 5 milions cristians lur representaziun. Els en leu no canigin romansch e staus zu cui negada. Aber co è questa possibile? Ben i torn heren conosce la scena de showbiz tocken el Maguel. El ha moderau differents concurs per la televisione svizzera, ad enterautere quel, nur che ils furbats han cantau romansch. Also ich glaube, das war auch ein großer Pluspunkt, dieses Rätoromanische. Die Schweiz hatte im Jahr vorher mit Céline Dion diesen Konkurs gewonnen. Man konnte jetzt nicht mehr einfach das Gleiche machen. Man musste etwas anderes, Spezielles haben. Und wir Schweizer sind ja stolz auf unsere Vielfalt, auf unsere Viersprachigkeit. Und so war dann dieses Rätoromanische ein zusätzlicher Trumpf. Und obwohl das Rätoromanische eine totale Minderheit innerhalb der Schweiz ist, wenn man das dann gegenüber dem Ausland präsentiert, dann erfüllt einen das mit richtigem Schweizer Stolz. Also paradoxerweise ist dann diese Minderheitensprache so etwas wie ein Erkennungszeichen der ganzen Schweiz plötzlich. La fin finala vengono ils furbats tredijavels alla concorrenza internazionale. Quei è il budo comparlià con la vittoria da Céline Dion e Liona Von, aber sil pli tard os an conosce bunamein finadin ils furbats a lur musica. Els en hosps en differentes emissiuns de divertiment, venden plunes plattes a survegnen premis. Meine Damen und Herren, ich habe die große Freude und die große Ehre, Ihnen mitteilen zu können, dass Furbats den Prix Valo 1989 gewonnen haben. Pils furbats è quei premi il punct culminant de lur carriera. A c'è ius?
Ko wie ne Won, Schinsel Pisisum. Ja, das ist natürlich insofern schwierig, als es natürlich schon ein Markenzeichen von ihnen war, das Rätoromanische, dann eine Art Chorgesang. Und da gibt es dann natürlich nicht viele weitere Entwicklungen. Also wenn sie jetzt voll eingeschlagen hätten, was sie ja bis zu einem gewissen Grad gemacht haben, dann hätten sie eigentlich immer wieder das Gleiche dann bringen müssen, notgedrungenermaßen. Sonst wäre es wieder die Frage gewesen, kommt das Neue überhaupt an? A Pilver, kurz enter lur pi grand success, prenden ils furbats cum iau. Questo hanno forse declarato meglio con quei tocchi comet, quella musica di divertimento, quelle shows, quelle televisioni, quelle platas, quei ven spert a Svanescia, poi quei vinil, per cui es nus essa decidido schai quei comet vina von. 14 ans ni hau ni mau dils furbats. A lu? Il comeback cul medem num, culas medemas fatches, denton cun in auter concept. Ils furbats tornen cu musica e concerts de Nadal ad empleinen salas a halles tutta dobel. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Il comeback è per via autres gruppes in crap de scarpetsch. Pils furbats denton negin problem. Aber de co funziona il comeback grattirels? Quei è Kurt Emil Merki. El è giornalista e vale sco expert della musica de Schlager. El conosce ben la storia dels furbats, ha scritto differenti articoli de dels, a schminne de Coca-Lur Comeback funziona. Ich glaube, dass es ein raffiniertes Konzept ist. Ich weiß nicht mal, ob es ein Konzept ist, aber eine raffinierte Geschichte dieser Gruppe, nämlich sie haben rechtzeitig aufgehört. Man hatte nicht genug von den Furbats, als sie 1990 von der Bühne abtraten. Und als sie dann 15 Jahre später wieder kamen, hat man sich an sie noch erinnert. Und das Phänomenale ist eigentlich, dass sie in diesen 15 Jahren besser geworden sind. Also die Männerstimmen, die sind viel ausgeprägter, die sind wirklich stark geworden. Das ist nicht mehr die Frau und 3 Männer, sondern das sind 4 wirklich professionelle Stimmen, die jetzt miteinander harmonieren. Ich bin völlig eingegangen. Habe einen schlechten Abend, ist das für mich der Tod. Willi, ich probiere dir zu helfen. Ich gebe dir mal sein Hi-Hat. Du willst Schlagzeug gehen, Papaien lassen, das ist die Imitate. Dass du einfach aufhören kannst, dein Kontuit Was machen wir da? Ja, nur der Bart, aber das ist nicht frei. Jetzt weiss ich, wie du sagst. De nuot vegn nuot. A scopert uccels vale pils furbats. Success pretende lavur, lavur a lavur. Cheu venisau tochen camincin sa exact c'è che la da fa cu. La fin finale volen els e one amplani les salas. Und zwar große Konzertsäle. Also sie führen jetzt zum 5. Mal, glaube ich, das KKL in Luzern. Das sind 1800 Plätze. Ich war 2-mal dort und das Publikum war begeistert bis ergriffen. Also das funktioniert absolut. Exakt quei duesse capita questa sera el KKL a Luzerna. Les expectativas en sala eine mitja cas grondes. A davos culissa Also sind die beiden sie. e nus els furbats complets. Ja.
Ciao. Ja? Stau bene? Ja. Da ferton che ils biarsan schon en flau lur plaz, vin da vos culissa pretendeu teamwork. Oh, mira, lei l'oliva. Con questo è un po' di Sorry, io weißt du schon là. Und sie da proprio tutto sto sempre. Ok. Grazie figli. Merci. Scondi non sono zadina per quei survers. Nein, aber ja, der meglio motori che la detta lu, sono io quel che stai fa qua. Rutina da vos a davon culissa. Per Mariano Ciur indils motivs de co che ils furbats han ton success. El è direttur de radio e televisiun romancia ed en conosce personalmein ils routiniers a lur dun de se vender. Ils furbats in 20 nons in tribuna e la Svizzera. L'engi piuttosto della Svizzera tudesca e della Svizzera romancia. Quei dat relazions, quei dat in rete de contacts, els han fet buns contacts della pressa, per quelles personas del commercio e dell'industria che sostengono els. Lu fan els in program fet clever, in program che lai se senti ben le lieut, che dat in bien sentiment el ventre. Quella combinazione fa che els ein domandai. Wir gerade ein paar de pli de facca tils omens. Di nuot. Bevegn se bu beviet, ha? Aber so hast du se tu keine gehen, ha? Das bleibt make. Quel schaut einfach wie Lumba. Schau qua quello tu mai zackig. Also, normal. Aber ich hoffe, dass wenn ich dran bin, zu taglio tutto quel che ti stoppa. Pleun seu veni serius. No, quello. Con il microfono. Scopri le parti di dine con me, quella è Marcaus. Coin che porta clecce co. Oh, io sono scissa in disada con ella. Se colpi via mai roba. Dall'altra parte igienica mai. Diventa si simple make-up, poi volti la miglia al biassi circen. Quello è in tribuna all'un. È igienica, dati una certa sicurezza, ti sa poi. Sa sempre da quel problema, facci quel tutto. Vai, ambri da un taglio, titto. In quel senso essere si fa questo a quel concerto. Die Rose sind schon. Rose Biademont ist nicht in sein Thema, jetzt ein Buch. Themasbuch, aber quasi Gott im Lassen sie das. In Jug de Bala poi sti vuol può essere la intenzione fa al meglio. Non mi sto insegnando a essere cau. Cinque smone tot, poi dis de dare di d'un brives, sens kins vivacios begraves, temps que simplement en contenut. Fine d'inda luz per cuore e quera se girtat cabezza la primavera uns amici in appiccia si gira per qualche specie non sono nel futuro. Questa è stata la storia dels Furbats. L'anno 2016 hanno stut già con un'ultima tournée di Nadal. Dopo loro sono in una pausa creativa. Il ESC svaglia però a moaduna al guardanzas e non van voglio sapere come valutescono els il song che la Svizzera tramette quest'anno in la corsa. Con quel commentario finina il contrasto de dots a buonensverer. Tu me balances des mots qui m'étouffent. Quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir.
l'intera canzone va io budio, aber io ho dio plires passages, sto di a me playa la fece bene io son del meine che quella canzone, quels tuns che ho dio in una fece buona conterpaisa al nemo che nos venu dio on. In sa in a chance moschins gente in conteraccent perché in Svezia quels che repeten quel che stau on, quels han mai una chance. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses, tu me cours. E nossa, cioè me, eine biala ballada, adeu, io viso della Biancleci, già bo wieder sehr wusch, nicht, forza, ja, ein biala poesia, aber letzte Canton ein Tick fada. Fada, aber io viso della naturalmente da moglie giù avon suttels un prims 15 qui naturalmente in Victoria. A scegliere da scegliere.